maina ba talifuso ya odo sotoy heria. Menoya video viral ba sosmed. Ya ia daw mengenai pengakuanku ke Bapak Talu. Ya daa utanggapi video daw berhana kembali pengilaku. Bertao ya odo kameri wopaka kami fefu eri soba gabuha eri soba kutubuha eba soba narodano bahwa video yang viral dao adalah pengakuanku samosa, tapi so samosa iwa ya odo ate tengah bulu gobi na ilamolo ba amama umane memang la amama dao, tapi ba amama kita tengah berar au bakoni asika koni batu ba, tapi ya odo ate babayaso asika rau ke bafaliba ya beratao waduh ama ina talifuso fefu meno mi ila video go bayar dao klarifikasi fefu video dao tengah umane saila kita osai saila memang saila do bah umane aka fefu ba ila dao utagulang ya bahasa foto video ni tagapagu ya odo andre ziule pulu prio kena bali ali ya ali batu ba ya ulah si mana bisa pengakuanku atau klarifikasi sementara ya berota akatarologo ita sama sana boy miko olaku lakuku oh